wa fa kopi jet kui bale ha fa maya fi cheta mamin mia ustahuna zeta obota makta langan yili langan jadi nuke pil ejele kisin satu kopi bisbalde hai di belatu nese subi hai di ablo ngamuni dinan kaucun salam rosh kami tai berko ustah herwas ko kadang ya eko mengelang lo ustah tajwa dios di pertengahan macam abini Dios Mustapel sako Dios pal ket maklangan yilni yune penalti ustah kora yami toto akiti yai ainti Hervasio Mendes Domingo ekom yalang ilohe abish yul ngamuni liet sko wapfal poti yet kui bale hapfal maya betchera hakki ustah yilan jepasone munil disi setil beune ile celetito han pot de tan manzet shamun la yul balagin 2022 hasta mi jota da ego yalang lo shmul la pashins sulilex como balap al maya hay un muni yilan swat pashapia aktishi sharas papen al de baltawet set shamun la yul balagin 2022 Ulta skoti pasilawista ko jantio sa amin paso kamiya kadiga kani eko yalang ilo macamtu botak ko ayat isilan khinikan awai cet to ai maran hong macamtu yet hunbi finmun lang une munil sechu smawai ko siatak ngelas une afu ale jingun sa jurun ko macamtu awune to finmun lang yet hunbian kami sa slawar ya bisnok tiang macamtu awune te sin lai mun lang enan Ingles chala la diglosia y su incidencia en la pérdida generacional del idioma maya poti hactus y une munildo tachalto abish shoy que yalang ilo kusai sateu secheliko chusmao bashkule ting in hapsu alius kan kawyali ayune absubal yatah ngil yul kokongo kawyali jujus namu ushta Tinang shin sesawal pas cam lauh ta cia dah ni lah suni absubal ai tiga una iya bilingaku sesawal pas inau sekilan nu hadim net so ti jawal pas diglosia di une sote shal diglosia di ustah celiko ko yata ken une absubale ta chaltu ta jo khila sedia ko yul ko kongo ayune absubala yata ngebil sham tone nawal set ai celak nole di saldo ake khali ayune aful yata bil hota ta tul ko komoti ayune afwal kau hong ye ko ko afwal wes lawitu ai pas afwal poti ta saldo atu ai chatos awone sot di glos ka afwale tonge ayune alat ko smai une bai une sa afwal hin eta elnas mai Une kau cok niko, une shin macam niko. Kalau nak ingat tila, tak saku ye walu koko di, contoh yulu ngamunil, contoh unu suis al, wes Allah ni. Kaka contoh yul kapil tu, wes Allah paso. Contoh yul ngamunil jet ang depan, wes Allah pasoan, hak patul kuyum baik wes ni cok niko. Candu cubi absual wes jatah ni beliau sudah cok niko. Contoh, wal pas afu al poti, itza yul nga solit ci ilal am, mata imam ican ni umi isne, hasang dia wai. Contoh ni kau ni hali, haule di sini, haule tu sal diglosi beliau sekarang ayune afu balai, aikus mai, cilla tu satahun isha, hatu celi kone sobi di musta. Kau kira di cantik ustawet di musta, musbah, ambil baca apa pasong. Ya hati nafsin sahabat misalkan pribadi tahu sejus mau iko sia tak ni lah suni absubali ing absubal maya sejus mau ko ne di wistah yos kami cici ko an ma jilni yech bay an ma yul ngamu ne tu chugil wes ni chok ni ko ba mau ko ne di cici ko an ma yalni ma ko yanek ko suwi dan nak sa ketiga si ye absubal te buni na lingat pian tanah wes chok ni ko akul ketika atau wes ngeci wala puan maka sikang nak balan mahali awal itu hin cici kosma awal itu yuhin ai an mamaca sieni ap wali gatot itu cici kosma awal itu yat ai kule smai kule ap wasa tahun sa tercantu eti awal itu sma awal hap popti mustah yuhin
ai an niak tu macam nak sini ap sebab unin nalan aku tu west sange jual nak kana lah wala cel kalau yus kan ha ajok digulah ngamunin udah kau nanti wisah macam kau ulu kali yus kan langan semawa muni ap sebab langan hi wa tu satahun sa aham kau yai aku tu atau kapap sebab jalan skol sebab mai west katian ni peran bayar sebab kau ni tu ajok celah jul proses ID yus kan ye sial bay balik sial ap sebab balik tak campur hak tu kau dia tu lah yai jadi kita wisah Tinang sing sasawal na proses tiela lokal ye une soti diglosiati sejus maho pas ko king hak subal ya hadinan ko kana pas tawet na chawal pas hai ko ta wal yung kan yi hak subal maya ta wal sukha ni mustaq abelai akawanan gilal ho ta ini setiap lokal ye yus kamay khinan ying abis kai trong ok kau ne kan la peti da macho ta ho chal tu chu hai ka ying ne tu am ta ai wal babel jilal hanikos mai ha bal yos kamia chung ani elwano aluman ko bei ali ha bal ta chal tu machu hani ka ying ta hilo kau ne tu babel ta ai wal une skap ta ai wal kha ta to machu chui han ni ha bal ti chan ai tu ali ko tom yul kapitu, tom yul kuyung, tom yul ngaang tibal, tom yul yatu tios, matunu saga mudil baju apiko, macet wono tacung siswi, abel dai yos kami aite, cekha ai ayo anti tato hetwan ye hali hakfual, ucingir hakfual, uneti kau gilal hota ngeni, unsa yul ku aiko musta, yul ku aiko ya smai hakfual ti mata hena west jul an lohet to ka u jani na wa wal ha ko smai na cho hati ga yete na cha ko na smai chantu khet ha bar smai chantu ya ha ka wan yan ma cho ho to ka o khet kami ma pro to ta sa ta ho lengi ba chong kani une sha ta wal ta to ai spitz ka ti une an o ta ba shan ti hani jul tinga mak ba bel kui bom ya mame ya mi hebia babel kui bom hebia sien ni an unin chantu ying sotelo ying aprupan asam hebia kui bom semunil pas hebia ko tanti sa cukup sei pen khap suba oh semunil hebia ko an khan li serto ai pas jahum ai ti tete bia ta to hilang sien ni pas hebia ni semunin soteli ko sei ding aprupan yusin atu ba chelap to ni ti chantu ustah otak to ai ko rung khan ti sia ta helo yusin ati abis ayatun bi khani gi bangen unes kal cusma aku une ap subal jimun sha yuloni ko ati bai elap no chantu an ta iwanti tato hito esam sa'an yos kami kam hani kos mai khap subal katie wan awa ka yubani Aki sih mustah sabar sekali ni jadi ustawat yu awal awal pasir tu khair aki sih khap ni sana pasir stan balone aku semua ni sih sabar sekali ni jadi ustawat yu sih sabar sekali ni jadi ustaan ma so ini so tabe ta chota ni pasetan no gusta chanti gusta pel so wifon paso yos kami hoda to ila liel to apis makta chongil ni yulchi mabis makta chongil ni yulchi pu wale chele mamin miai kha kusmai kha bal ko yep kha bal de thunina yos kami yul ko awai ko yok smai kau chi le ba jalto ayu pas nekra aktif mustah ko ta bisa pasetan ma sabar sekali ni jadi usted apa na pasal dia Ustah ekomialang lo semula pas ngamun di sini taila hal hak soal sampai itu ayo